Blai phi baru kini kilong ki khubor bam ta kasngi uba niki boy khar kamni ubla tit pat ba kum uba he kapla ula khrwat ting e usumbut menteri rangba uba khmi ikatanat PWD uba Preston Tensong badia baru nru phongut ki MLA da kababu jingli ke e kile apo ke ing darba la da ki jing e jingi pat ba halor ki surok ki bajat bapra kemyo e ka jingi kran ka bapaka Hadin baka darbar sunrai juga yung darbar thawan gejala klayat samsni uba khar kamni ulami marwe ringkat keplakat ban penpau ke jing bomhun ula kenno baka sorkar baka yang persya kim syam la penet jingmut kat badai ya ke jing dan kam ban maramot iki surok ki bape badap da ki thriu ki bapenjenjar ya ki nonglet nongwan manna kasni Daga bayang skhem marwe ulara ke plakat ke bahe ban penpoi ke khubor syu menteri rangba ki menteri ber ki MLA ki balaj ke yung darbar khamtam e syu ba Preston kum menteri ubadai pet ya katnat PWD Habakran shiklat pathai khubor ba khar kamni ulabu jingkli bali ki kam maramot surok ki bakta bet ya ke jing im jing ki pat ba kimyo ya ke jing pelet jingmut ke bakirki Ulong baki nong shong shong ki hapmat ya ke jing jenjar kat baki nong mikmat ki deban ra ya gini ke jing e hapo ke yung darbar Ula kentho ru ya kaliang persya da kababu jingkli balai kampen mi ka sur ka bating e bandawa jingkit kli halor ka jinglong jingman ki surok ha ke jela. Karkum ka jing ong jong u ka kam ban kran na ka benta ki pat ba kam dai tang jong ki menteri rei jong baro ki nong thawan. Uba khar kam ni ula bu jingkli ru ya ka rukam tri kam jong katanat PWD bar ki engineer kumju ki board district bar ki magister ki bajuya ling ba ki ni ki surong. Ula kali balai ka jingjat jingpra ka ba pau shai kam poi sha ka jingyo jingpen ba bar balai ki tanat kidang shuknyat ya ka jingkit kli na wei sha wei pan haba kadau ya ki jingpran halor ka roi ka par ula bu jingkli sha e ki mangting ka ki len nada wat ki kam maramot srok ki badan kam ha ka jing imba man la ka sngi kidang sakun ula da wa ba ki jingpran halor ka jingpen roi ki de ban pau ru ha ka jing ba jing ka surok ki ba ki pat ba ki pendan kam ha ga juk por la kentu ki pat ba bakin omkut tang ha ga jing ken tho ling ba ki rin san social media hendai ban mi shakmat badawa jubab na ki nong mi khmat lajang long ba ka jing kit khli jing nong thap vote kam kut tang ha ga si election hadin bala jiet ki nong mi khmat ki pat ba ki de ban nang pen mi ka sur badawa ba ki le ka kam ka bala pen khamti yaki Penlong ipai ban yang berak plakat merem ni. Ngapai kata piru pidai ban syai. Boleh bang yang ini. Abang kini kamu session kaya. Abang ipai jadi mat. Ipai keren. Apa solusi? Kalong ba. Lagi lagi. Emily nak katakan garum. Lani nak kadai nak katakan jentia. Lani nak katakan kini ka rikasi dui. Abang hilap kalong ba. Dan mano ban keren chicken tian siapang kajing man di surok di sekian. Hendak pek ka feed ka jonga ka bangal apus menen mencusni ki paiba ki balak ha ye ki jing ujor habai dei ka jinglong jingman ka surok la piong kani ka surok dang ni napo mot fran cha gari kana la ka surok sapi senong song ka surok kani ka balaya kun menta menship stem bat mentau stem hau benai julai arah jarak tusan nang ta sa umat arah jarak penreu ka ti galanti hadin MTC building tang ka tu ka shisha kala padi ya ka nuksa ba kan ka jinglong torpi ka kom tre jok trat PWD kumno nakaliang jong ka sorkar ya kini kamat ka bakong sane abang ya kan sepang roy kapar ya kan sepang ka development kumno ya kini kamat ka bakong sane kata kalong ka surok ka kalong basic pa empat la mensyutia kalau ngo imado person nakaliang ka jonggi kumno kanton kata ka jing follow up benpet badlese ka dei namar ba undan de bakren perkat menta ketuka keleng sodong haba pipek ya gini kijing udo dong pai ba mo ka balong ba susi balong kipai kin pai chano kin pai show cheki amili ne kin pai cheki disi ne manu banra ya kita ki jing shem ke jongki ke jing mat ke jing e ke jongki ke pambanang sini na ya keren tangga sor setan yang pedong le na ya keren ya gini ka jing wan dong ngani kalong ban kita sini di sini bakado kanang apa ya saya kini kaman sun session andan mano namar ngaladap kedau menakan dia bang ba yo don mano ban kedau syapang ke jing ban kiliti sikit kesurok hagitan sor ban pendang resolusi kalau lamdan ke bangsa nga hapad yang tas kita ban ini ya kata kecil persya ya kecil bom subyong nama sarkar agak ketang ke development when they cannot even address the basic necessity which is roads and the pathetic plight of the road condition in the entire state there's no other alternative but to stand here and to voice out for it
at the floor of the house. You know, name me one. When you talk Let's about the Nigrim, let's talk about the new Shillong Dawki Road. Look at the plight of it. Who is accountable for it? Tell me. They will just play blame game. PWD has issued a notice, or rather penalized NHIDCL crores for the pathetic plight of the road condition of the Shillong Dawki Road. Kila fine ya ka NHIDCL daki crore mo. Namun ta ka jinglong torti kar kontray ng ka surok na Shillong sa Dawki. Mono pa ujor pa dia ka PWD ya ka jinglong jung mani kalen tisikin kalen sodo. sila long. Lap long mani kijinglong ki MLA la long kilun dai mau. Tiếp sẽ ngam situ so tao chon amar ba. Atara ya ka jela jong ngili. Opposition rumdan. Te kimat ki yeru imat la shuya ko ngolo dai. Namar ba phimdan ganong rem ka paskem. Te nong shu kumno. Te pai kamdai ka issue jonga simet tapi. Mapi mga baro lang. But apa songsi kalong ba lada kinong ni kemar ki jongi naki constituency ki paper kim keren kat haka rensan ka bagiyo kata kalong hang te hapo floor of the house te ngatarai kani ka bang issue mi surok kalalong no kum kani ka la dei kata ka assembly ka bangi ki pa bangi hak yang ban kodo berra ki mat ki issue ki paper hang ni ka jelas Ni baka assembly la pakai ajikli haduk kemba ars pak khat nyo teli ne pring dah kisi kli tak akli bun ki bala lap selut dengan ni keren penuh ya kata dengan apa lagi jengiro you chief minister kan ka homework kadai ka bala yang pelat de ya sai ka jubab kadai ka bala poy ki kim not chu ban counter ngatrai it's a good work done by the chief minister that he has been able to counter all objections, all allegations, and all sorts of issues that have been raised. Kata hingi habong. Let's say kani ke issue umpan beres tengah beres mga. dah ayu Kata ke. Jangan kita komen dengan gas kiong. Apa PDP kada utang ega badon sor. Teka jikali ka bang abu kalong. Kajikali ka bang abu aki kalong. Kajikali ka bang abu aki kalong. Hakpor election kajini ng Christian di pagba. Lagi dia ya kanu ka parti pagi Christian. Ada. Kajini komen kajini Christian, kajini Christian. Andrai mentah abak kadong katahan kadong pi kajot kapay kasurok kantam kabolong ka lifeline. Baik mana kani ngadong akadaw yung katuka isu ang tiyapo kana sa hospital. Mentah kiong kapanta jo PWD ka deben ba kli ka PWD. Kabadan hapo kana sdas ka deben ba kli ka EE jong ka executive engineer jong ka ganes das ang to. Te mentah lada tangah po hospital ro kimla pentembiang kasurok. Te sa tanong pendong may kana yakran nartat ken. Te ya kani ka isu yimtay te pendong pan bandang hapan ra ko ni kasurok. Kadai gay ka ba kila di pension ya kajin bakli ita lagi. Andrei apa sosi kalong bagi ba pleng nakaliang jong ka sarkar kanto me nakaliang jong i nakaburo me madu perstuan mo ba ka department ko jong i pay manta nakaburo me mo manta ladang i pai kat cabang i pai ka isu jong surat kadai gawai ka ba ba bu yam ngan suai nuk sai pi jadi kali ka bang abu menta lesi don manu pun coba nei madu perstuan yo coba dengan mo kati kalanti hadian juga MTC building hau Julai arpusan ngala persya ilawan senagi PWD nangta Ogos arajara hau benai March arajara penriu ngala poi biang hang tu banlik ban ujor biang ni kejenglang jembani ketuk surok menta benai Ogos kalalong kongreng biang ketuk surok timono benai kejengkeng bayar keju ku surok pihak pansna katno sien kandung ajung lejung sep boleh mendon bakali iba adal bot boleh kali kata kejengkeli namar kadi konstituensi dongi boleh kali katno la penlut aduh kini yang kejekai ba akasin ka paningkong pila penlut katno akasin ka baar pila penlut katno menta akasin ka balai syai kita kapisa bat kalut nang no kata kapisa isay na plano jong man dan apa kimsay na plano jong mano man aji kenya kata kejinglut sep kabaya keju surak pihak na sisin asin laisin menta ning surak siap penyai na nomsong mensyip sinem banga protes kila ayes na menta kalalong biang kumju takamut man kan riu panay ngan hapan yang surak kumne ti
Kaba pikili man na ba kay kapay ba te kay gipay pa ginang kaman le kalong ba kata ke. Haba pini ban kersyaan ya kita ginong hikmat kita pi. Haba don kum kani kajing kajing mat. Balay papidang hapan syania ahang no hang ke. Kila kum kitrai ri pi kum kita gi bala don ya kata kapor ka ikhtiar ka baka riti sensyar ka ayo pi ban kabut. Pi don ka hok panyeng bandawai kata. Lada om dep, lada om sna, lada om pensau. Bila sutu ikai ban kampan le hu arja ra putra. Terus Jadi saya kata tiung dan kampe bangin yang ya keren nomor ba habala ya ya kat ya ki department pakai tray ya la ka betal lojong dan hapan kedau ya ke PWD perkat tad anda adalah kedau ki wan repair kan nong sok nok kan hatu UI neki SDO neki JE kinya ya keju pelenti kele saya kadai ka jinglong wat ki magistrate unda kaya kata ibadan naki kenat ki ba fair haba ki ya balik kim kedau balik kim ong ba kadon ka jinjot ra thai kata surok don kam ban le na urut ban mador ban sina ban repair balai kam don kata ka accountability te balai kam don kata ka jing bakli de lese lada ni skrapjar kumne kai ka ban ja kan long ba kum ba ka long mentahi everything is being taken for granted lane ka ba chula ong ba sa ka issue ka ba serious de bangsen akermen ba da kaneka jengi matakas ni nomor kadang ngalarai di siyang ongat to ay ka assembly kanyan nitskap kai hato don ne em baki base kani issue klam don ke pangsi am dangalami kumne tele si yoki kendet penrio tikipa nong saksinong na konstituensi ki paper hiro ki kendet penrio kinong hoy hasnong dungiru ne ngadong matan dungiru konstituensi dungiru kacot kapai ke surok mano panjuba kita tele si ay kan kendet penrio pa kan tame